Hai mena zating choma I zaiklum ya wang riame mai kram keu zing kai zekachum tingkum changna jang kai jemdai dammai ting chwa dere insa Paulia Gairadali. North East State Assam Good Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne Assam ge hanaikum Lok Sabha election bamge BJP mena diwang ki za diwang rahangge lungdi zelale. The Assam Good Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saje tetiba gram ke zik revsis kui maige railang be face Lok Sabha election hanaikum tingkum changna jang kai jemadai gu Assam ge Lok Sabha seat mingye gu bamge du BJP mena seat Lok Sabha bu mingye lui diwang gu lei zakachule jana tetiba gram ke zik revsis kui mai railang be face Lok Sabha election bambe Assam ge Lok Sabha seat mingye uze Kaziranga Sonitpur Lakhimpur Dibrugarh jana Jorhat ke bamdale jana pakna be face Lok Sabha election bamge du Karimganj gu seat a BJP mena dui pakule jedu Assam gu chief minister ne sale jana Assam gu chief minister ne saja pak chumbe face election bamge du Dubri gu constituency soja seat pan sakle ne gya BJP mena dui wangule jaka chule jaichuna BJP lamgine Dubri ge campaign te bezdu I zete zelale jai pachunara changja Dubri constituency ge te beite wanglu marele kagne ndaigum gume ibzat beite wanglu changda jaina chi disi gule jaka chudle jai pakna be face election bamra begya nogong banai Karimganj gu constituency hangedu ning hereu je bamdale kagne chuna ning hereu tadle jaka chudle ja Assam ge naikum Lok Sabha election bamge BJP mena dui wang broge Guwahati gene dui miza dui inkiza dui wangule iza Assam gu chief minister ne sale The former Union Minister P. Chidambaram ne saze India ramge opposition pe bau ka hrome India bloc mene center ge hanaikum Lok Sabha election bamlu changge razi te dina railang be parliament session samka hakibi hi ge ze India ramge chuna hindi khachi be kai kyu gai be citizenship amendment act CAA railang be ge luto gule zaka chuli Zane North East State Nagaland ge hanaikum HSLC class creu banai HSSLC class creu zik nagu exam kdibe board exam kai loi lube Nagaland Board of Secondary Education NBSE mena wangra ba kram keu zing kai jesruk remaiting nan ding hi design ralia gudle zakachule zai Nagaland ge hanaikum class creu HSLC blai class creu zikna HSSLC kdibe board exam kai loilum leina nangnigu result exam chube chumak ba chilra hangya kram keu zing kai jesruk remaiting na ding hi design halatet peze p malus to online gena du p do duile online gena pira hangya phunigu website nbse.nl.edu.in mang design du indiaresult.com gena du p do duile zane North East State Nagaland ge hanaikum NBSE class grego board exam kai biza kana keu zik reuze ka chumai ge chuza kana keu zing kai je ka chumai ge loi gai ka kadaile za class greuze kana gu board exam kai biza hazi kya da class greu exam kai mu so kai chuzi za kana keu zik reuze kana mai ge chuza ka zing keu hazi sruk mai ge loi gai ka kadaile za Nagaland ge hanaikum State Lui Examination Center Rexrok Z set ge class creu banai creu zekanagu board exam kaime mina chang rexrok riam lei zakachudle Zane North East State Nagaland Eastern Nagaland ge pabau dilang me Eastern Nagaland People's Organization ENPO mane tetiba kram ke zikreuses kuimai Nagaland ge Lok Sabha election bam ge gzau marahangge boycott lu bchangge chuna harok dibe tawnangu emergency central executive council meeting namai kram ke zing kai je chum dammai ge bamrahang kugai kakadai de lei zakachule haroza CKS hall tun sang headquarters kine tingchon chat krewi ge bamchu lei je salei Zane North East State Manipur ge Sidil tribes me hange reserve te ko gaibe Outer Manipur Parliament constituency ge pakna be face election bamra besog in Assam Rifle manai Manipur Police spy mera roluze operation te begene nam kya spy mina hangsnam ze nimlei zaipni dagana herei murogi michi zana kacharang kang leisi mobile phone ka cham be ge ke ze nim pelei ze kachule za chinim ni me nam kya spy mina hangsnam roge ze cookies mugudu nagas mugudu zana metes mugudu nam kya spy mera melei
zakachuli North East State babam kacham chamge tingrui gulei India Meteorological Department IMD Minister za North East State bambe Arunachal Assam Meghalaya ge kramkyu haji ingkai ji srugrak changbe tingrui inchi sangje tingrui gu zene North East State le ni ge tingrui gu lei zakachuli namai tar hangbe haji mingyu nulungge zane IMD Minister za Assam ge zane Bangladesh ge tingkai chibe guyongbe natri du ongulei zedu kachudulei Zane North East State Assam ge pakna be face Lok Sabha election kram ke jing kaijes rungmai de zane bam ka gadai bige Assam Dima Haso district lungge anui lungmra medu 6 dipu ST parliament constituency hangge vote kai gudle zai chuna 6 dipu ST parliament constituency gene ntara hangge sapen me candidate mina hangmingye mela muile zai chpawro ge Bharatiya Janata Party BJP lamgene ntara bepe Amar Singh Tiso zane Indian National Congress INC lamgene ntara bepe Zoiram Engleng zana Autonomous State Demand Committee lamgena tarabepe candidate Jotson Be zana Gara Suraksha Party lamgena tarabepe candidate John Barnard Sangma zana Independent lamgena tarabepe Ziai Qatar Aime Mina Hangmingye Mechuna 6 Dipu ST Parliament Constituency gena tara hange candidate changze Zopel Lalei Zena Assam Dima So district Koila Disa Klom pe Bizina Jon Tausen Pating Kom Him Reuze Kachum Ko Rasom pe Teti Bakram ke Zikreuze Disad Maige Takai di Bam Sita di Zewangai Tadi Bepego Kachaipum Langri Nala Tai Diung Bragane Ngaudo Delay Zai Police Mena Bugo Kachaipum Lupet Delay Zakachuli Zai Manipur changga North East State Arunachal Pradesh gidu kram ke zikreuses kui mai Lok Sabha go zane State Assembly go election bam ge kaklebe kakbok pepep zigene Indiaram go election commission mena repolling boto hachira hangya polling station disat ge rangai kakadai le zakachule za ECI mena Arunachal Pradesh ge chuna polling station disat ge repolling boto hachira hangya rang bazen chonai kram ke jing kai zemdai tingchon che surugene higin chat kanarya ge le zakachule Zaina Indiaram go turam ki dilang ba Supreme Court nem pui mihna poina tingkum kreuze madai ko zek duibe zem pung paze chaika khimre changdi ko ze hna te kyu rahang lun gai dele ze achudle pse hingding ga bagina za Indiaram go hingdi se gene hna te kyu rahang ge lun beze ku mei begene meinu ne ko duibe zem pung pet be mei ko ze hna te kyu rahang ge lun beze chaika kai ze madai riarun na lun changlei ai gene na mai kram kyu jing kai ze ga chum tingkum changna jang kai ze madai dam mai ting chua ke in sa po bza loi gai dile pi gai zain king gai ni mele ne ze to dile